Bugün bir 23 fevral. Eyde buraya olurga barabız. Nişe günge toğlar ekilerse girsin. Eyde bizelegede şaltlarda hittegeydi. Noel'in bizim 23 nezilenip salon krasatlarına yazıldım. Aha, davay kaka. Alo. Oynik şolturatasın bu vakitte yol günü. 23'ü. Nişesin indi 23'ü. Kimge güle gezirdim indimin. Ayrıldım bitindimin. İndi şol bir ersi şıksağına indi balay. Riselege şolturatam da biz onun bilen aynar şaşırmızla штаб квартирада, эми секретный yerinde. İce yere давай пока. Ладно, хай тром, хай тром, пока. Sen bu 22 hatırlısın mı? İyi, peteşin şikini böyle kalmışsın, peteş. Ne? Остановкаға өзің шығасың, наверное, bu келіп жете алмасың деп ойлап тұрам әлі. Давай, пока. Ага, пока. Ой. Kızım, evde buluş şimdi. Hazır indi, hazır. Hayır şu şey hazır iş vaktinde koyuyorum telefonda kim şoklatayım oy bu iken Ey Allah İyi selam evet hay yani bugün 23 İbrahim'in Petes ne var buraya kalasın ne Ni mi bir şey yapmak istedim indi. Uzun şartları mı yapsam kadar yara. Hazır olaysam en iyi bir şartlardan en iyi siniyeme ha en iyi de mişir vitamin. En iyi sene. Ece mişir vitamin ne bu? Bugün 23 Şubat'ta gibi. Hayır, bütün şartlar demeli olmazsın. Bugün 23 bir hatırlısın mı? Oy koysa sen de daha. İyi bilem. 23 ne diyeyim. Ne kapatın abi soğuyla gitken gelir. Nindidir ot kişi sürüp bitindi. Ot kişi ay boya bilgilep para. Şikalinderge bilgilep para. Aptikte sata var deymesem şunda indim. Hazır filersiniz değil mi? Hazır. Biz ne oşatmışı da gidip parmağım koyanlarını da. Hayalına, ana bir tane olaylarına kıymet dikteyle. Alüminyumda beylep koygan. Eğdirlerim var ya bu kaybet. Koysuları var. Şu maşalkalarını olsa da soğukta. Ok çeşeğin işi bulmaz. Mandayla bıktırdan koldan noski var da var eken. İyi. Ne soğukta da. Işık oturdu indim. Oy. Все, boşaltıdan. Koytulu bittin mi malay maşinalı, nişhaller, eydeli kobzela, eğermeli. Bir şekilde gene. Kuşu kova erişilen hatsıydı. Ne kişiler işler bilesin ödeyip de. İşedili tamam. Kobanı indi mağdurum, kobanı indi dişe oturasın sen. Kara indi. Ben oturarım da seni oturup karayım. Karayım hazır edeyim. Karayım da girelim. Güzel ettim paraydı. Hadi şöyle kabur getir. Kabur getir.
Sen 23 yılda ne börek yiyorsun sen? İyi. Mujina al mujina. Kırılır içine. Kadirli Nihal, mena şu kadar 40 bin akşat olmasın mı iken 20'şine buraya kaladırıyım. Rahmet. Mene bu buraya erişmesi. А может болгарку? Болгарка түгіл, татарка, мен татарка. Мен татарка, болгарка түгіл. Tatar ol tatar. Болмады ғой.
Koysuz sakın. Oy bilmeyeyim ben binanı oturmayalım doğru ben binanı. Şul bolganda akşaşın jıl kirdi. Mene kızlar o kızlar Mene bir yüzsün ayaklara da donmaz yürümüş hiçbir yürürken. Mene babayım akı. Benim babayım adı Biz benim. bana gületmedik şıkkan yok babalarda yürüyüşü okşasın bitirin yesin okşasın. Yüzsün koyma. Taşıdıkta yüz senke okşam. Yine neydim yana bütünüsler. Jalar da var bir hafta kalır bir de böyle alamaz. Bir kısım lepası. Yıkada aşağı bulur mu? Hada parla bulur da vay. Sen karta bile tüyle bulmuyor musun? Bula. Açıma bula. Neresi ol kartı? Ne kadar mı plastik koy? Bulay tırık ekile. Bayan koyup parasa kunda akşası çıkırayım mısın? Ben başına kırmayayım. Bayan bunda salıp gider bunda. Babayım indidir ot kişi digene bir sürü beklesin sonul. Bayan indi ot kişi sonul. Hoy şu şaşam olmani sonul. Vay, ben mutlu şef, bu kılmezsiz. Siz dostlar buraya kiyiş beylem bit. Kızlar 20 bit bugün bir enesi oldunuz musun? Ben bit ton aldım. Karadik 23. fevral çekitler beyleme bey tanışıp ton aldın sen. Benim motor bu baş 20 bilet beylem indir. Şuraydı bu aşamaday. Hemen kızlar, men tegadiği bolgaç, mışal aldım hele. Bir de olmasa üzüme bulsa da zarar dedim. Yani sen evden kaçma gelişler şunu çalanıp yürüsün mü ne? Ne üzüme bulsa da ora, hay Allah bizi. Nerse buldun sizge, nerse deyip evden kaçtın sen? Sen güne işitmi kalgansındır malay. Ne kaytkanımna. Ha söyleyeyim. Komşu buzgan yıl 23. fevral şuşa günler yakınlaştı da İrim gitti komandirovkaga. Gastrolga. Bu gitti de gastrolga. Beydim yarar birer bulet bulur dedim de bana şkafta gereği şkaf zakazaydı dedim. Şkaflı bir tane şkaf kiriş kaytarmıyorlar, tokta kiriş kaytarıyorlar. Kaytardılar da kuylar karap durdum da barba jiyip bulmaydı. Kurşu galiga kirdim. Galimin dedim zihari şinker şkafına jiyip koy. İrim koy çıkıp bile kesemek şeydim deyim. Dige kirdi iki öbürge şkafını jiydik. Şunu batır kudu şep buldu. Terez ardından tramvay ötüp bitkeniydi, şkaf jimirildi de düştü. Şunun tağını jiydik, teki tramvay tağını öttü, tağın jimirildi. Şuna galiydi, kararıydı, kurşuydu. Şkaflıydı, jiyikti, min işine kirip oturam da, kaysa şırıp sürgüngeni kötü, karim da dey, tramvay ötken de. Şundan sonra etli bistigini dey. Kirdi de oturdu işine, tramvay küserge. Şul vakit irip kaytıp kirdi. İrip kaytıp kirdi, beydim kadirlim, dağım siyiklim, bileydim. Edim misal bile kaldım bileydim, mine Kur'an'ını batır bullak bileydim. Tige gitti de şkaf karşına mine şuadı, bütün aşıp karıysa, aşıkan etikinde kurşu kali otura. Tiginden sonra, слушай, kurşun işlep oturasın bunda dey. Gali nerse deyiziydi. Kurşu kayım ni paveriş tramvay tutam dey. İkinci günde gayrıldık kalay. Yarar internette, yarar. Yarar. Ben de sizin istoriyalarım. Ben bir yerde 23 fevralga yerime buraya kalırga çıktım da. 5 balama kiyimler oldum. Ne olmadı indi okşa.
Üçüncü yılın sedaran doğanıyım. Peki yılın noski aldım, o noskiyi pişirdi. Bu yıl naverme yamolda kıralım. Akşa kalmadı batamızdan. Nu paduşku olarak simile bu çalanını bana birsen, ona bile bunları ye. Var sana gerek değil diyor. Paduşku bile bile. Oy rahmet. Oy rahmet. Oy rahmet, oy rahmet. Bayağı tamamdakimden ne bile göstersin. Bayağı gidersin. Yoga çıkmayan kızlardan sırıkan neresi aldılar mı ikene? Biz sizde kübük munşallah da yamanlık da almadık. İnkibatlıdık. Diplolog aldım. Siyahını bitirmeyin de burada içinde biz senin mıçalar arasında nasıl kisnek bir geliniz. Nasıl kisnek bir geliniz. Karak doğan tıkıymış. Sönülüm, vallahi bir de kilelik. Hazır misine oğlattım. Eğer de meğer jigitni kıvırlık kavuzumda kıytasın kilsettin uladamay. Birinciden, bu kıska iteklerini çıkarıp yok. İkinciden, şeşini tuzgatıp jirme. Üçüncüden bizanıp jirme. Dörtüncüden ütken bütün kışıga da ağzını jirme. Şimdi temizle başarıda pişirge öğrensek, irte tağnattırırga öğrensek, kıymaklarını da pişirge öğrensek ben eydim. Tığnap duram da, onun kadar bulğaş niklerime ayrıldık. Mesela diyorsun. Vermişsiz körlerinin yaşlıklarının bir mahtur ikenin. Mine biz Kutbettin ağabeyin bilen, yaş çakta gel uçraşaydık. Eremelikte, şişme oyunda. Siz koyda değilsiz. Birinizin takım şuraşı urunların. Eydavuysız kadı bir yaşlar şunda indi. Eli Kutbettin ağabeyin gövdelerini kurgeç şu yaşımda bir vakit eydedi, yaşlıkını iske alıp, bir eremelikte şıraşıma etti. Midim yarar. Bu gitti, min kizendim, yosandım. Da bu gitüge hamur koydum. Hamur koydum, bir saat öttü, 2 saat öttü, 3 saat öttü. Yok Kutbettin ağabeyin bir vakitte at kişnegen urununa jıkırıp koyduk kırmesin mi? Sen nerede? Gelmedin Svidanya'ya dey. Emin tizle pişip kıymağa boşaltıp duram. Enisi vermedi. Digen idim. Senin eniyin bizning yaşlıktan belli şu şeydir bizni civermeyse ah ettin dedi. Yarar mineydim burşulma. Onun karavımı sana temne kıymak pişirdim. De kıymak aşıyız dedim de otura başladık. Siz mında benim diye dizdara maşalkalı görüşün. İrlerge olarga sizning aybirigiz kerek tugul kızlar. Olarga nazcılılık amgal kerek. Islenebilirge de kerek. Motor itip kiyinigiz, korşalığız. Buna beyigiz, şırlarız. Buna şu vakıtlarına irler sizniki bulur. Para selamızlar. Halk nersege şuyulasın. Neresi oğlan kızlar? Min artistler zakaz ettim. Nasıl nereden yapsana çıkarmayın? Hazır korap bitik. Siz tecrübe biliriz. Karadaki artistler bunu ne durur musun kızlar? Konsertesi var. Şöyle
Hayırlı kеш, isen misiniz hürmetli tamaşaçılar? Hayırlı kişiler, Xaytmagizgada konsertimizni zurlab kelishli tomoshachiga isanmisiz? Bugün barliq ishlarimizni chetga qo'yib, yonmadan endi biz madaniyat yurtuna, ulug' bayramga, vatanni saqlovchilar kunina jiyinaldik. Botirlar, sizgirlar bo'lgan er-yigitlar, kuchlilar, rahimlilar bo'lgan. Ishlari o'ng bo'lsin yigitlarimizning, gel shulay sabrda, kuchli-da bo'lib, bizning qolqanlarimiz bo'lsin. Bayram bilan er-yigitlar. Ruzila, sen 23-fevral narsa ekanini bilasizmi so'ng? Bilem. O jigitlar kuni. 8-mart qizlar kuni, bitmasa jigitlar kuni. Bilasing ekan, bilmaysan ekan bedeli bir nida. 23-fevralmi? 23-fevral 1918-yilda nega solingan patriotizm bayrami bo'lgan boshda. Ondan so'ng Qizil armiya bayrami. Ondan so'ng endi Sovet askarlari bayrami. Ham endi mana hozir vatanni saqlovchilar bayrami shu bek bilasin kelsa. Bulay bulg'ash bildim endi. Olaysa bu jigitlar bayrami, vatanni saqlovchilar bayrami. Qarab turamda bizning zalda qizlar ko'prakmikan bugun, jigitlar ko'prakmikan, shuni bilasiz keling. Negadir eskurinalar kibigimi? Yigitlar eskurina shekilli. Yigitlar siz qayda? Ayollarni yorishtirib qaraygali. Hozir sen yigitlarni shu qishqir yigitlar deb balar qulshapsınlar. Yaraymi? Ha bilamiz qo'ysisi ko'prakmikan, jigitlar ko'prakmikan, qizlar ko'prakmikan. Yigitlar, siz qayda? Armiyaga ketib bitdingizmi? Qo'yasiz. Ayni tomir jigitlar 1 2 3. Mana azrak isenlar chaqir. Yarar qizlar davay bo'lay turamiz. Hozir men 1 2 3 degash kim sizg'ira, kim qishish, kim sizg'ira, kim qishqira, kim shini, kim oyoq tiba, kim qo'l shaba. Shuniki qizlarning azrak dardini ko'rsatira kerak betini. Ketdikmi? 1 2 3 hayda qizlar. Eshitilib bitmayana bularni qadar. Eshitilmadimi? Qizlar hayda eshitila turgan itirib ketdik 1 2 3. Yigitlar, siz qayda? Sizg'ira bilmay turgan yigitlar jiyilgan ekan ishingizga. Shu sizg'ira bilmay turganlarga tishlariga qolgandirlar. Aylangiz yigitlar, qizlar birgalab olqishlaymiz. Salomda qo'dira qaytib. Ruzila, qarali. Sen o'zingda bo'lay jilab yurgan bo'lasan tugilmasin. Ellemaydan bayramga bir motor jilni bo'lak etasingmi? Mana hali qo'l shovuni eshitgan jirlisi kelib turra o'zi narsa jirlimekan ekan. Senga tushundim motor. Hozir esga tushib. Sultonim degan bek motor jilim bor. Shuni jilab qaramaysanmi sen? Ayda jirlab olaysan. Sen buni tutib tur. Ayda bek rahatlanib sizning qorshig'izlar Ruzila Shamqayeva. Hurmatli yigitlar, qizlar,
Еркін сұлтаным сен бетіңе язмыш көйлегі тұрмышыма нұрға көмген үшін әзіріп сүйем тәңірім мені сүйді Бар болғаным менің бар сеніңе бәйленді Сені шырқан кімден менің тұрмыш Еркін сұлтаным сен бетіңе язмыш көйлегі Тұрмышымна нұрға көмген үшін үзіліп сүйем тәңірім мені сүйді Қиялымда еркін сұлтаным сен бетіңе язмыш көйлегі Тұрмышымна нұрға көмген үшін үзіліп сүйем тәңірім мені сүйді Үзіліп сүйем тәңірім мені сүйді Рузия Шамғаева Сәхнәбез түрендә иң яшь нәфис сүз остасы Айсылу Кәримова. Менен добыйым шүкірлі, оқылсам келе йоқса, ауыл мені үйренішіл. Осы бейік біле йоқса, үйренішіл өскешді, мектеплерге көшкешді. Кітапларынан есеплесен, оны балаға жетерлік. Бейік шапая таптым әлі, оны қызық етерлік. Oşup taşlauan buldu, ukay başlauan buldu. Eliyimden iştkenne, ay haygu iştkenne. Zihinde deykenmen, siktirip kınadıram. Ağabeyla öldüren. Etisiylegen etiyet, başlana hazır ondan. Harif tonagan mektepte kuren, obay ürdeler. Niye bunu ertege? Harif iletten, obay, götten nemtırvanla. Çünkü bir de yaratmıyor. Uzundan uzanla. Falan giyinip шығып басты ұрама, сен қаманы чаптырасың. Ештеп тұрасың сен мұда, ә? Носки жоқ. Апа, мен носки жоқ. Қоя кеткен носкиім. Сен аяқ киімін де өтпет, қоясың сен аяқ киімін. Ай, ал. Ей, ал, әйде шұшының қысына киерсің. Әйде қоя носкиім, қоя. Міне бет носкиім. Бояққа жоқ. Әйде нәрсеге айды ұтыштап тұрса ғой, сал. Міне бет бір аяғаны кигесі. Сені. Әйде масында сал. Сал әйде. Так, әйде, аяқ киім киерсің. Ят! Үтір аяғына. Тағай берді. Әтәйді. Қатыр аяғына әттің.
Haydi nasıl kılarım da? Oh. Yat haydi. Nik biraz sildi bittiyse. Hay. Kurtar ayağını. Dedeyde. Dedeyde koptum. Allah. Kurtar. Dedeyde. Allah. Ay Allah. Ay yaşa. Apay. Bu benim ayak kıymeti gel. Sabırlık. Tavuksuz şu an. Haydi. Ну давай. Ко мне кого? Давай, давай. Кем киdebiliriz давай. Ayak kıymet. Bu ara kutu kurdu. Yok. Bunda bütün şanski ayak kiyimleri. Yok. Yok işte familyası o zaman. Ayak kiydi. No kem ne kasabı, kem ne kabı. Obuynuqa. Obuyga kichkina qoldi da menga ketdi. Ey. Yat haydi. Bu tarayakma. Tarayakma. Edeyde. Kapite. Ay Allah. Bu derece. Edeyde. Молодец. Dur haydi. Ey Allah babalar. Ay Allah. Ey yaşarız. Apay tutta bir yerler yok. Hay bu analarımız. Ayak koydum bir yere evine. He? Ayak koydum bir yere evine. Var yerinde ben var yerinde. Ayak koydum bir yere evine. Men bir tane yerde böyle juğalmasın deyip batinki başına tıkıp koydu. Ey yaşarsın. Nasıl diyorsun? Haydi. Şahane. Вот. Молодец, Китриня. Sahnede Svetoshny переполох biyovi bilan qizlar tirkimi. Flowers everywhere I go. I see the flowers everywhere I go. Flowers in my bed and in my head and in my hair. Flowers catching in my pants and in my underwear. I see those flowers. They're in my hair. Flowers, 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 flowers. I see those flowers. They're in my head. Flowers everywhere I go. I see the flowers everywhere I go. Flowers in my bed and in my head and in my hair. Flowers catching in my pants and in my underwear. I see those flowers. They're in my hair. Flowers, 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 flowers. I see those flowers. They're in my hair. I see those flowers. They're in
my head. Цветочный переполох биоколлектив клуба. Рахмет қыздар, алқышлаймыз тағы да. Сәхнебіз түрінде Балқыш ансамблі Илкәйім жыры білен. Рахал, сахна минеке. Лилия ханым не эшләвең бу? Җиңрәем, Җиңрәгәнсең бугача? Рәхәтләнеп бим. Нигә байтып йөрисең сәхнәдә? Сәхнә артындагы матур кызларны күрсәң әле, үзең дә бирәң. Рәхәт. Кемнәр соң анда? Кемнәр соң анда? Күрсәң анда шундый шибәр, гүзәл маряшка кызлары килгән. Чынлап. Хәзер әйдәгез алайса алкышлар белән
Marya kızların sahnege şoklayın kızlar bölgeler. Yigitler kızlar edenizleri konuşalım. Sahnede Maria Güven. Над морской тишиной, над крутою, над волной, две вечерние звезды, две дороги, две судьбы, и одна из них зовет через волны на восход, а другая тянет к дому, снова в порт меня зовет. Дома долго мне нельзя, сердце просится в моря, посмотреть, как в океане начинается заря, но как только горизонт белый берег зачеркнет, меня снова тянет к дому, снова порт меня зовет. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Я любимой объяснял, как лебедка тянет трав, она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал. Я любимый говорил, как моря своих ходил, она не хочет слушать, хочет крепче, чтоб любил. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Я, наверное, не зря в этот раз ходил в моря, на меня в этом подарка, что ты вся моя родня. Скоро наши молодцы, все швартовые концы намотают на кнехты и причалят корабли. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Maria kızlara diyorlar. Sahnelerde temsil eden Maria kızları alkışlar sizin için. Sen unutma jirde min barın. Jırlı Gülşehide Sadıkova. Kırmızıları ile
Яңа елда дулкынландырган моментлардан бер шу мәшәкатьтән соң хатын кызларның сагынып, üzülеп киткән бәйрәме якынлаша. Эй, яратабыз инде шул иратларны, ир-егетләрне әйеме, хатын кызлар. Эй, кадерлибез, эй, иркәлибез, эй, бала урынына күреп тәрбиялибез. Шулай бит. Менә залда да күренә. Күп хатын кызлар иратларын ашатып, эшертеп, юындырып, караватка салып, диванга салып, телевизор каршына утыртып килгәннәр. Эй, рәхмәт инде. Килә белгәннәр. Тегеләре иркәләнеп, иркәп шикелле генә диваннарда, караватларда телевизор карап яталар, рәхәтләнеп. Эй, бер катлы инде ул ир-егетләр безнең иратларыбыз. Эй, риясыз инде алар. Эй, юаш инде алар. Эй, бөтен нәрсәгә ышаналар инде алар. Шулай бит, без шулай дип бетердек инде аларны. Менә мәсәлән бер егет яшь әти Радиллига килгән. Хатыны бәбәйләргә тиеш икән. Моңа әйткәннәр, котлыйбыз. Моржа булган акушерка поздравляю, у тебя родился сын 3700 дигән. Бу татар егете булганда, и куанган, и кыйммәттә түгел дигән. 3700 бәясе дип белгән баланы. Икенчесе, Радиллида тагын бер ират, мин хатыныма ярдәм итеп, хатынымны саклап яклап, аны белән үзем дә бәйләшәм дип барганнар Ратумга. Приемныйга керүгә хлорисеннән, даруисеннән аңын җыеп егылган. Моны алай-болай китереп аңына китергәннәрдә, моны хәзер давайга керткәннәр. Андагы аппаратураларны күреп тагын бер аңын җыеп егылган. Моны тагын бер тапкыр аңга китергәннәрдә, хатынының кычкыра-кычкыра авыртканын күреп, өченче тапкыр обморокка егылган, аңын җыеп егылган. Бу шуны аны акылга үзенә китергәнче медицина хезмәткәрләре тегенең хатыны бәбәйләп тә куйган. Моңа әйтәләр икән, аңына килгәч, сезнең кызыгыз туды, 3700 диләр икән. Бу ират әйтә икән, әни ярый кыз икән, малай булмаган. Малай булса мин күргән газапларны күрер иде. Менә шундый инделәр. Әнә шундый нәсберек инделәр үзләре. Шуннан бала бит инде туган, алып кайтасы үстерәсе, үзләре әзрәкенә ваемсыз да инде ул иратлар. Чөнки баланы күбрәк ана тәрбияли. Детсадка илтә алып кайта, бер вакыт алып кайткан. Хатыны бара алмагач, иренә кушкан, ирап кайткан. Хамид, нәрсә бу? Кем бу? Безнең бала түгел ич бу дигән хатыны. Әй, бер шуңа кадерле битәгә барып илтеп бирәс, аны дип әйтте. Хатыны командировкага киткәндә, бала атасы белән калган. Әтисе иртә белән баланы бер детсадка илтә алмыйлар, икенче детсадка илтә алмыйлар. Инде өченчесенә барабыз дигәндә, әйтә икән баласы, әтәй, без булай йөрсәк мин мәктәпкә сыңа калам бит дип. Мәктәптә укыганда белмәгән әле баланың. Эй, сәердә инде безнең иратлар. Эй, юашта инделәр. Бер заман хатын иртә белән ишек ачып чыкса, ире ишек төбендә йоклап ята. Син нишләп ятасың монда дигән хатыны. Не мин кичәдән кайтып ишек шакылдагач, ашмадыңмы ишти икән ире. Нәтми син вәли синме дип сорадым иш. Җавап бирмәдең дигән хатыны. Не мин иштә пробаш селкедем иш дип әйтте. Менә шулай. Эй, сәерлекләре дә бар. Инде безнең иренең бер ират барганда доктор әйтәкән. Доктор, менә мин яткач та йокыга китә алмыйм. Нишләнгән миңа дигән. Әй, бик җайлы бул дигән доктор. Йокларга ятуга сана. Сарык сана. Bir sarık, iki sarık, üç sarık, dört sarık. Şöyle sonra çıkıyor, gidesin diyken. Vraç, neden gelgen vraçka? Vraç soruyorken, sanıysın o sarık. Sanayım, gün sayın sanayım diyken. Kupmuga kadar sanıysan. 28.882'ye kadar sanayım. Anasını yukarı gidesin mi diyken var. Ya, tramdaşka gitem diyek. Böyle namus bilen, uşkanlış bilen olan iri yigitler. Ne indi tağın bir seyirengine şekilde öten söylemeyim. Bir irat vraçka barganda bulay diyken. Doktor, qorağız әлі. Benim kulakta burşak ise diyken vraç. Seyir bu, bek seyir diyken. Seyir şu, çünkü benim de ritiski seçkeniyim diyek. Mine şunday, seyirlikleri için.
юашлыклары өчен, сүз тыңлаганнары өчен, менә шул бөтен кимчелекләре белән нинди булсалар, шулай яратабыз без ир-егетләрне. Ул Шабигали нинди була шын иратлар. Уйланам кайбер чакта. Нәфис затлар гына түгел, ил таяна иратка. Тау ташлар күчерә ала, әгәр булса теләге. Корыштан да нык буладыр, шын ир-егет йөрәге. Шунсы борчый, соңгы вакыт сирәгәя саныгыз. 10 хатын кызга бер ират туры килгән чагыгыз. Кимемәгез, ишәегез булдыра алган кадәр. Кызлар ялгыз булмас иде, күпләп тусагыз әгәр. Ни булса да сез таяныш, ни булса да сез терәк. Әйткәнемчә, илгә көнгә шын иратлар бик кирәк, һай кирәк. Бәйрәм белән сезне хөрмәтле иратлар. Һәм ир-егетле хатын кызлар. Чөнки ватан шагында хәзер ир-егетләр генә түгел, хатын кызлар да бар. Бәйрәм белән Асия Шәрипова. Чыннан да, менә безнең инде ватан алдындагы изге бурычларын үтәү өчен ир-егетләребез армия сафларына алыналар. Армия сафларына алынып, сабыр гына әниләр, әтиләр хатлар көтәләр, сигән ярлар мәхәббәт хатлары юллыйлар һәм инде алар 1 ел дигәндә матур гына кайтып та җитәләр. Шулай бит. Без кайчандыр 2-3 елга озата идек егетләрне армияга. Кул яулыклар чигеп, аларны озатып, урам буйлап тальян гармоннар уйнатып, сагындыра шул вакытлар. Рәхәтләнеп аларны озатып, төннәр йокламыйча урамнарны әйләнеп, ий сайын һәрбер кешегә кереп, матур җиккән кул яулыклар белән күрешеп, саубуллашып, аларның изге теләкләре белән армияга озата идек егетләрне. Шулай бит? Барма шулай озатучылар? Бар. Никтер бүген бик пассив утырасыз әле. Менә бүгенге көндә безнең Нурма җирлегендә армия сафларында хезмәт итүче Кариле авылыннан Зәкиев Ринат улы, Нурма авылыннан Рамил Ганиев Ришат улы, Пүскән авылыннан Рәмис Бурханов Рүст Файз Рахмановлар. Аларга без хезмәтләрендә уңышлар телик. Безнең ил сагында безнең тынычлыгыбызны сакласыннар. Матур хезмәтләре белән безнең авылыбызның, безнең ягыбызның данын саклап, исән-имин үзебезнең туган авылларга кайтырга насыйп булсын дигән изге теләкләр белән алкышлыйк без аларны. Ирексездән күңелгә борынгы шигырь искә төште. Саратский яшел гармон, көмеш кыңгыраулары, шул көмеш гармонның моңлы яңгыраулары әллә нишәтә күңелне үксеп елыйсы килә. Елау безнең эшмене, әтием бәгърем, синең истәлеккә рәхәтләнеп бер җырлыйсы килә. Бүген исән сау булса, Шапшар авылында яшәп, үзенең иҗаты белән кыңгыраулы тальян гармоннары, жабата биюләре белән сәхнәләрне дер селкетеп, Мәскәүләрдә чыгыш ясаган Гаязовларның әтиләре Гарәбетдин абый бүген шын мәгънәсендә герой әти булыр иде. Тиздән аңа 85 та тулган булыр иде. Балалары һәммәсе җыелып аның матур юбилеен да каршы алырлар иде. Ләкин балалар аны онытмыйлар. Аның истәлегенә әле күптән түгел генә гөрләтеп Шапшарда зур бәйрәм үткәрделәр һәм инде һәр вакыт сәхнәләрдә үзләренең җырлары, тальян моңнары белән аны онытырга ирек бирмиләр. Һәм хәзер
Ол дағы шығышыбыз да нәқ міне Ғаязова Нәзира апа, Гүлфира апалар. Олар үзләренең әтиләре истәлегенә һәм армия сафларында хезмәт итүче улы Нәзира апаның аның хөрмәтенә һәм башка авылдаш солдат егетләре хөрмәтенә әткәм моңы дигән җыр тапшыралар. Рәхим итегез, сезнең каршыгызда Файзрахманова Нәзирә, Маннанова Гөлфира апалар, Гаязовалар.
Иште яралы, күңелләрдән һич тә китмисең син. Әртүләргә чара, шамалы. Яшә тиебез күңелебездә. Бер бик матур җыр булып, ургылып чыксын йөрәктән. Ис китмәле моң булып. Ünde түгел, түште күрдім оны. Язғы тауның сызылып отқанын, күміс шылбыр болып тізілішін, қыр қаздары ішіп қайтқанын. Қыр қаздары ішіп келейді, осы нұрға манып түшлерін. Неге әлі бұл түш ұнытылмай, ұнтылса да башқа түшлерін. Жирием ешім, көксеп зәңгәр иді, шондай матур салқын яз иді. Жерге, көкке, төпсіз зәңгәрлікке бақта, ақылымнан яз инді. Қыр қаздары ішіп келіп түшті, тыныш көл бойына талыққа. Саумы сіз қаздар деген иді, саумы туған деген тауышқа. Ышанау метрам менім алда, қаздар түгіл иді, солдатлар. Түшлерінде шыңлы медаллары, шинелерін түріп алғаннан. Саумы туған дилер, безне дилер, ұнытмады ма әлі yoqdaşlar? Біз бит дилер, яу қырында ятып қалғанlar. Жер уянған шақта нешік итіп, түзіп ятмақ керек қабірде. Қыр қаздары болып туған яққа, қайтып түштік міне хәзірде. Табиғатның гүзәл бір мәлінде, яз сайын біз шулай итәбіз. Сабан сүріп ерген сүлдәрімізні, күтіп арыған әнелерімізні, қатынларымызны, балаларымызны елда шулай көріп кетеміз. Сізден бізге бір керек түгел. Тек шоңа сіз құлақ салыңыз. Ұнытмағыз бізні, ұнытмағыз. Ешірақ бізні еске алыңыз. Құяшлы да болыр күнлеріңіз, көгігізді қапылар бұлытта. Ұнытмағыз бізні, ұнытсағыз, қайталмағыз қазлар болып да. Шыннан да, тизден біздің биек жүйгінің 75 жылығы яқынлаша. Әйтірге генә жүйген, 75 жыл уақыт өтіп кеткен. Күпме ветераннар енді біздің орадан кетіп барған. Қызғаныш, бүгінгі күнде біздің жерлігімізде бір генә сугыш ветераны да olmadı. Әмма ләкин оларның рухлары, оларның доннары біздің күңелләрдә мәңгі саклана. Бүгінде биредә біздің олы мөхтәрәм игътибарға лайык, хөрмәткә лайык зур тыл ветераннарыбыз утыра. Оларға бу бәйрәм күз яшьле бәйрәм. Олар аны бір яктан йөрәкләре җилкенеп көтеп торсалар да, икенче яктан зур тетрәнү белән каршы алырга әзерләнәләр. Әйе, әле берничә көн элек кенә авыллар буйлап без аларга үзебезнең ил күләмендә әзерләнгән кечкенә генә биек җиңүнең 75 еллыгына медальләр тапшырдык. Һәм алар ул медальләрне кулларына алып, тезләнеп, үбеп, шушы медальләрне алып, җиңүне якынайттык бит без, балалар. Biz моны саклыйбыз. Күкрәкләребезгә безнең бу медальләр менеп утырган икән. Димәк, без лаек диеп, күз яшьләре белән улы рәхмәтләрен җиткереп, кабул итеп алдылар. Санаулы гына калганнар икән инде алар да. 65-70 еллыкта әле табыннарны тутырып утырган тылларыбыз да бүгенге көндә бары 30-дан артык кына калганнар икән шул. Хөрмәтле тыл ветераннарыбыз, 75 еллыкны, тагын 80 еллыкны да сезнең белән тагын күп бәйрәмнәрне дә
бірге қаршы алырға насип болсын. Бейік ватан соғышы қырларында бүгінгі күнде біздің шушы тыныш еліміз үшін күрештік яу қырында яқтып қалған яқташларыбыз, ауылдашларыбыз һәм инде соғыш қырларынан исән имен қайтып та бүгін біздің араларыбызда иткен ер егітләребез, бабайларыбыз, әтиләребез истәлегенә. Афган сугыш кырларында хезмәт иткән, икенче сугышта булган ир егетләребез һәм шулай ук безнең арадан киткән афганчылар, Чечня сугышында катнашкан ир егетләребез, шулай ук алар арасында вафат булган ир егетләребез һәм бүгенге көндә ватан алдында изге бурычларын үтәгәндә хәлак булган ир егетләребез истәлеген нәкъ менә шушы ватан алдында изге бурычны саклау көннәрендә әйдәгез әле 1 минут тынлык белән искә алып үтик. Бүгінгі искә алуыбыз алар рухына бізден зур дуа булып ирешсен иде дигән изге теләкләр белән хәзерге алдағы синий платочек биюе һәрбер безнең сугыш ветераннарына, тыл ветераннарына һәм дә инде безнең залда утырган ир егетләребезгә безнең зур бүләгебез булсын. Қызық болды бит әле. Біздің бедені квартирада тұрғаш, бөтен әйбір күзету астында.
Ишетеләме күршенеке? Менә шулай егетләргә концерт кабатлый 11-дә 12-дә кайтабыз бит инде бу арада. Орып талып инең ишеген ачып керсәң доңгыр. Үләм мин әйтәм, өйгә кайткачта ирек юк икән дисәм, күршеләр стенаның теге ягында бер тузалар. Тыңладыңмы? Ишеләр тыңладыңмы? Шүгіріп бардым да кухнядан банк алып тыңлайым. Тыңлайым инде. Уй, сыңылдап тұра құлақлар. Неме соң инде. Туқтағы мен әйтәм. Ипи біткен екен. Бутербродқа деген болып дем кірсәм. Меш келіп бір туздырып, ире хотының суге. Булмаған булдықсыз, нинди булдықсыз булдың ашарға пішірмейсің, кір юммейсің, су олып кірмейсің, мені матур етіп киіндіріп үртмейсің, Халман тырнақ буяп, қош ясап йөрүдән башқа бір ішің юк. Қойлардан лектің соң сен миңа имгек, деп суге. Тегесе нәрсәдей? Мені күрмейлер бит әле бұлар. Күршекәйем шиттен генә қарап тұрған бұларның ишекләре дә ачык бит. Оның сайын башларына ябышты бу. Нинди хатындыр, күрше Сәмиғулланың хатыны. Bütün нәрсәне ялт итеп эшлей. Мифтахетдинның хатыны да bütün эшкә җитешә. Син һаман җитешмисең. Бене шушылай әйтә орыша шаклар катып тыңлап торам. Кит аны. Күршекәйнең бер исе китмәй. Карале, мужик. Тыңлап торам да мин сиңа шак катам. Мин бит гомер буе уңган, булган, эшми, тартмый, bütün акчасын иге алып кайткач, миңа биреп, шутламый торган, машина алып бирә торган, шундый яхшы иратны гомер буе соралым ди. Жүләр, менә син сорый белмәгәнсең, шуның өчен сиңа милләккәнмен инде ди. Менә сиңа мен булай. Бигрәк үткен икән сине күршегә. Нинди үткен үрнәк алсаң ярый икән дидем. Шак катып чыктым. Кит аннан. Әйдә шигырь тегендә сөйләшергә тагын бер хәл сөйләбез. Әйдә нәрсә сөйлә. Хәл сөйләшергә. Әйдә сөйләшергә.
Səhnəmiz türündə jırlı Diliyar İbrahimova, Bəxət dinəcirə. Ayınları ay ayağı iken, suyu bile dolaşıyor iken, ayınlardan yoktu doğru taban. Ayınları ay ayağı iken, suyu bile dolaşıyor iken, ayınlardan yoktu doğru taban. Bu bir baketine Yıkılama yege, yıkılama. Bu bir bekletene, özne bekletene. Yıkılama yege, yıkılama. Yigitleri kızlar kısattı, sandığı şakola ıslattı. Yıldızlardan ince zirveler. Yigitleri kızlar kısattı, sandığı şakola ıslattı. Yıldızlardan ince zirveler. Dalışalar yarlar, kavuşalar parlar. Yok bağırım yok bir sinegene. Dalışalar yarlar, kavuşalar parlar. Yok bağırım yok bir sinegene. Bırakıp seni uzup giderme, bizge bakıp büyüle giderme. Oyunlardan sıra oyunlar. Bırakıp seni uzup giderme, bizge bakıp büyüle giderme. Oyunlardan sıra oyunlar. Güngelimden görken yolu yolmaz bereket. İsimlerin yoksa oyunlar. Güngelimden görken yolu yolmaz bereket. İsimlerin yoksa oyunlar. Rahmet. Jırlı Zehre Karimova. Bayanda Mahmud Muftahidinov. Alkışlar bilen karşı alamiz. Garmon oyunlarga unutup, varaptıra gözüme. Dünyasın unutup yeri, uylap gelmeydim hakta. Gişe kartını unutup kalan, konsertga girgen şokta. Konsertga girgen şokta. Eytemimdi, irgemdiymin, gelmeyine uylap
günleri yürgemlik unutmazsa yarar idi. Mina vasif ikenim, mina vasif ikenim. Ağıl bəğrim garmonanın yolduğur selemleri Garmonada müzik gibi var seyir adetleri Kızların üngenin zilgidip yollara vakıtlara içinde magnet vardı Yüzüne varlıklara Yüzüne varlıklara Sızrak Karimova Nazmus Miftahı Dina Olqışlar bilan qarshi oling'iz hali. Sahnada Odila Akberova. Красками разными. Ruzile, boya nesadir söylemoqchi bo'lgan eding, söylep bitirele. Qiziq bo'lib ketdi bitali bu menga. Hozir söyleyeyim. Qaytib kelem bir kunni shulay to'ydan. Shundan. Hozir menga söyleyler to'ydan qaytdim, bitiginde yoshlarni uylantirdik. To'ydan so'ng ne bo'lganini söyleyler menga. Bulay bo'lgan. To'y bitdi. Er bilan xotin yong'og'ina bo'lgan er bilan xotin kvartiraga qaytib tushganlarda endi buni o'rgatmasam qachon o'rgatam deb er tutingan xotinga uyda kimning xo'ja ekanini o'rgatirgan. Motorga aytib xotinni shulay qarshiga o'rindiqqa o'tirtgan o'rtaga kelganda selitigining qarshina qarshi xotin deb aytadi. Agarda magar men ishdan qaytganda mening mana bu tuvatayim ozgina so'lga tushgan bo'lar ekan, mening bugun kayfim bek noshar.
Сен менің біле қаланып, тілесерсі сөйлешіп жүрмесің, көзіме көрінмесің әйбетрек болыр деп айтады. Шуннан таған ер. Әгер де мәгер мен қайтқанда менің түбәтейім оңға түшкен бола екен. Бүгін енді бұндай күн енді менің кәйфім әзірек күні ярар деп айтады. Ну, алай да бек қылынмасы бар еді. Шуннан давам етейді. Әгер де мәгер ерат айтады. Мен қайтқанда менің түбәтейім туры тұр екен, матыр тұр екен. Значит, менің бұл кәйфім әйбет. Менің білен не қалансам да бұла, не ішлесем да бұла, я весь твой деп айтады. Шуннан тігі отырған қотын, тұрып басқан. Ирин мотор ғана өзі отырған орындыққа келіп отыр кетіріп отыртқанда шылай қошына басқанда жаны қайым. Матыр қайым, бәғір қайым, әгер де мәгер сен іштен қайтқанда менің құлларым менен шушы тирелі болайка, меға вапшы плевать сідік түбәтайынға сияққа шықарды Мен не қазірге заман қызлары бигерек қолдыралар екен бетін үзілейме. Қаралы, қызық болып кетті әлі бұл. Так, мұны құлаққа бір баларға шырнап қойға керек. Рөзиле, бик білесін келсе, біздің үлкенлер әйтелерді сізге. Шәлім түгерек түгел.
Aygül Celalova. Qayda sen yarım jiri bilen? Bizning konsert qo'yganni Marilarda bilganlar, birgalab motor etib berga bizning konsertga kelganlar. Sahnamiz turida Mari Xoliqbeyova.
Sahnemiz türünde İlvira Hadayeva. İyi eyde basale. Güzel misiniz kadırlı dostlar, hürmetli kulaklar? Beylerden bilen sizde. Birge kuşluk çıkarsanız da ular. Eydegіз. Bir eli, eyde, bas. Bile baksa yanıma, dert kermesme canıma. Minnet şığır diyeyim, minnet diye bıkkırma. Bile bas yanıma, bir kolumla kova. Bir galiber eyledi, beyran kokluna. Bas bas, seyde bas, bir olmazsa yiyge bas. Bassa bassa, bizim tatlar iyi ki tügülüşle bas. Bassa bassa, bizim tatlar iyi ki tügülüşle bas. Oh! Milyar besi kendine ver bak. Dert çatla alıp gitsin bizge yazmışlar. Milyar besi kendine ver bak. Dert çatla alıp gitsin bizge yazmışlar. Bas bas seyde bas, kırmamazsa yiyge bas. Bassa bassa bizim tatlar iki tügülüşle bas. Bassa bassa bizim tatlar iki tügülüşle bas. Sine var, evine var, aramızda var. Kim bulsak da bu bir yola hemen düşler. Sine var, evine var, aramızda var. Kim bulsak da bu bir yola hemen düşler. Bas bas, seyde bas, kırmızsa iyi bas. Bassa bassa bizim tatlar iki tügülüşle 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 bas. Kemurlar uyuyla hemen bizler. Bassa bassa bizim tatlar iki tügülüşle bas. Sahnemiz türünde güçlü olmuşlarına karşı olunuz bana bençilerdir kimin?
yakınlaştı. Şu zalda oturuşu bu beylemge indi kilerge sebeple tapılmagan iriliklerle degen bugünkü beylem bilen kaynar kutlayız. Vatan aldığındaki izgi vuruşun ötörüşü iriliklerimizni de, etilerimizni, babalarımızını, abilarımızını, enilerimizni kabattan bugünkü beylem bilen kaynar kutlayız. Bizning bu konsertimizda kimchiliklarimiz bo'lsa qabul etamsiz. Endi bizning kuchli, motor nomerlarimiz bo'lsa qabatdan olqishlab o'tarsiz. Hurmatli oğlaşlarımız, rahmet sizga bugungi kishni bizning bilan o'tkazganingiz uchun. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar, baxtli bo'linglar, rahmat yashang. Hayırlı iş, hürmetli yoldaşlar. İlk zor rahmet artistlarımızga şunday motor iş gitkiş yol ettirgeniniz için, bizni bayram bilen kutlaganınız için. Razagına respular ahırda. Eğer biz meytem işi o jinemiz eken 8. Mart'ta diktiray. Remis olmaz. Orkestr gerek bulamında. Jırhambiyo ansambili. Bek zor rahmet, malatsı. Eferin dimindi. Her biri güzelgin. Asiye pay var mı yanında? Asiye pay siz böyle illerin iyide kaldıran hatun kızları maktadız. Bizim hatunlar neyse miyken? Neyse demeydeyiz bizim hatun kızlar. Biz bulay ettirip etseniz değil mi? Şu 10-15 yaratta kalmayı bitmin daha hadi. Hatun beni çağırmıyor. Öyle şolay değil. Yok, üstüne kalmaz şu. Bile oturar. Onları Mahmut Miftaheddinovni bizning 8 Mart konsertida da berib turibsizlar. Bayram bilan qutlayman. Barig'izga da zo'r salomatliklar tilayman. Salomat bo'lsak, mana shulay ettirib, uchrashib, motor ettirib, bizda jillarimiz, birimiz, qizlarimiz dag'in jillarimiz, onlarning da bayrami, irodlarini qanotib. Bizga rahmat artistlarimizga, bizga tomoshachilarga. Qabaton yigitlarimizni 23 fevral bilan yaqinlashib kelishi bayram